Selamat siang, Horas, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan daftar riwayat hidup adik kami di sini. Pertama sekali, daftar riwayat hidup di Damang Naung Jumoloon. Opung nami ima opung mader nabi tubulu guru Semarangkir sian kotik PG. Ya anak di da opumon sadado ima opung dauplas nabi tubulu guru tapu bulut sian lebu tolong. Ia anak di Damangon ima sian kangan opung dauplas nabi tubulu guru tapu bulut anakna tuludo guru nabe tuludo. Ia anak siang kanan ima mader nabi tubulu guru si Majuntak tinggal di Pekanbaru. Si bayi dua ima amananion na taba adop-adopon di Tikyon na margoar mangasal nabi tubulu mangalap guru dirajai si Morakir sian gonting PG tubuh amangon di Simanampang tanggal 10 bulan 10 1960 sada Modik 20 bulan Muhalu tahun 2022 marumur kurang lebih 60 sada tahun. Jalan di bahasa Tuhatta dodi amananion dua guru siang kangen mai Naomi nabi dulu namar kemudian tu markas Siregar. Jalan di bahasa Tuhatta do dihami sada pahupu bawah. Ia guru si nomor 2 ima namar luar Badriah Romauli nabi tebulu mar hamulian mai tu markas yagian. Jalan di bahasa Tuhan tado dua pahuku bawah. Jadi punguma kami pemparan di Damangon itu halak ima kami pemparan di Damangon. Jalan angki di Damangon si nomor tolu nama alam guru dirajai guru lutuk sian parlobuan. Jalan Iboto di Damangon toludo Iboto siang kangen namar hamulian maitu markas Mamora di Siboto. Iboto si nomor 2 marhamulian mai tu marka Sinurat di Medan. Jalan Iboto di Damangon si nomor tolu marhamulian mai tu si Manjutak tu marka si Manjutak na di nasian Lebu Tolong tinggal saudari di Lebu Tolong. Jadi antar semua ini maju amang inang sorry pada riwayat hidup ni amang amanamion jala laos mangido kami tu hamu saluhuna amang inang asaruan hamu kami bitang yang una angkiat di masa Tuhan tu kami guru di Damangon buat anak dohot guru tujuan nyarion tabadi langadong jala laos mangido kami tu hamu amang inang molo tung adong utang manang sihir di damang namion tuhamu rade dohami mangalion. Jadi semua di majolo kupasan kami jujur ngoluni amang naung jumolon Horas oleh ade. Jadi oleh ade mah loy saat kita oleh ade karena oleh sabutan tetap dari kepikiran. Lalu saya mengatakan dan bersaudara bagi saudara orang siapa mereka setempat bagi saudara. Jadi